Kubor nagaslem jong unongsan hima. Menteri Ketena Transport ubah sniop halang dhar ulayatu ba ka jingtaya ka Interstate Bus Terminus ISBT hamaulai mauyong kaladai bandep lada amdei na ka jing penwet ka jingpang COVID khat khandai. Ubah sniop halang dhar ulayatu ya kani haba ulai pet ya ka project ISBT na ka benta ban penlong kum ka yau ya di ya thet ya ki chur ha kani ka por badang khang dam. Klem dabatai syai bha sepang kani ka project kabala sateng ban pendep uni menteri ulaong bagi nong tok kubor kitip khamha bani u sepang kani ka project kumban supen kan mau ka ISBT hamaulai moyong kadai kabala sedang bantei nadu usnem arhajar khatsau ban kalayat menta la prasnem klem padla ban pendep ban plino yaka ha gajing sisya kapor balabu ban pendep yakani ka project kadai ha unailar arhajar khatnyo katkum kejing tip balayo lum da unong tok kubor lai thu ba kejing lut naga benta kani ka ISBT hamaulai mauyong lamang kumba saupupra poin lai puai klur tengka ha ka ba katnat donor jong ka sarkar pedeng kala menjur lengba ka North Eastern Council ha usnem arhajar khatlai ya kani ka ISBT latei ha ka jaka ka bahe kumba sanpulai hajar saupuai poin nyop sau square meter hamaulai mauyong Corona lak dem mentah. Mila aktif sih kita mila arsen duna corona boleh mikli kita. Dunu bata dan mi. Kani la fila kenduk pengabun sin mah. Lam don ke corona ni salah ada. Mentah lah implement sedang. Ini snu bok lang moh. Kumgani ke percaya long dah. Fast concern ke health wah. Ya wanak ataru konduktor berplingi request ng komerkat wanak song bahap betre follow pada prosedur ng health protocol ba. Mentah kini yang tre hitang di follow ya. Ada ngiring ikut ambedep keluar. Jadi dah mensuah balik relief pelatih belut. Nalai jubak musim berkrikum di media pelatih.